Kako onda sačuvati Kosovo i Metohiju? Kosovo se čuva svakodnevnom ofanzivnom akcijom, inicijativom na diplomatskom planu, ali i u unutrašnjim odnosima, boljim funkcionisanjem Srbije kao države, funkcionisanjem i razvojem svih njenih komponenti kao države, i diplomatije, i ekonomije, ali i odbrane, i svih komponenata koje su komponente svake ozbiljne države. To je jedna pretpostavka. Druga je pretpostavka da Srbija ima jednu razrađenu strategiju na duži rok, jer Kosovo se u sastav Srbije ne može u bliskoj perspektivi povratiti. Srbiji je potreban dugoročni plan i dugi dah da ostvari taj svoj legitimni cilj, da sačuva suverenitet i teritorijalni integritet. Dakle, prednost u svemu tome mora davati razvoj odnosa sa zemljama koje podržavaju srpski integritet i suverenitet, koje podržavaju Kosovo u sastavu Srbije. Ne mogu se odnosi sa takvim zemljama zapostavljati, a jačati odnosi sa zemljama koje podržavaju kriminalce u Prištini, koje podržavaju one koji su prekršili sve norme međunarodnog ponašanja, makar da iza njih stoji i velike sile. Dalje, mislim da Srbija bi morala energičnije da koristi činjenicu što niko nije doveo u pitanje važnost rezolucije Saveta bezbednosti 1244. Ništa od onoga što je srpski interes u toj rezoluciji nije ostvareno. Dakle, ako rezoluciju prihvata Amerika, Evropska unija, NATO i svi ti faktori, Srbija od njih treba da traži, gospodo, pošto svi podržavate taj dokument Svetske organizacije, dajte da se ona izvrši u onim delovima u kojima nije izvršena. A to uključuje pre svega bezbednost, slobodu kretanja i osnovna ljudska prava preostalih Srba na Kosovu i Metohiji i drugih nealbanaca. To uključuje pravo na slobodan i bezbedan povratak preko 250.000 Srba i nealbanaca koji žive u kolektivnim centrima širom Srbije, delom i u Crnoj Gori. Znači, to su stvari koje su nedvosmisleno argumenti u rukama Srbije, a imam utisak da Srbija iz ovog ili onog razloga nedovoljno insistira na tome. Najzad, šta Srbiji smeta da traži i da se izvrši odredba iz rezolucije Saveta bezbednosti o vraćanju kontingenata vojske i policije Srbije na Kosovo i Metohiju. Po ostalom, to su odluku donele Amerika i NATO zemlje, članice Evropske unije, članice stalnog sastava Saveta bezbednosti. Tu su još Britanija, Francuska i druge zemlje, Rusija i Kina, znači nisu sporne, one podržavaju izvršavanje rezolucije 1244. Dakle, široko je polje koje mi se čini da se nedovoljno koristi. Ima jedna nejasna situacija. Državno rukovodstvo Srbije govori da se nikada neće odreći Kosova i Metohije, da nikada neće priznati nezavisnost Kosova i Metohije. To je u redu kao izjava. Ali ako se vidi da ispod te izjave kao dimne zavese Kosovo i Metohija se sve više udaljuju u životu od Srbije, kidaju se sve više niti, da se i državni organi koji su dosad bili prisutni ovako ili onako na Kosovo i Metohiji malo demobilišu, manje ih ima, manje su prisutni, manje rade i tako dalje, onda se postavlja pitanje da li se tu ne radi o nekoj politici na dva koloseka. Da govorimo da Kosovo nikada nećemo dati, a i po te dimne zavese pustimo da stvari idu kako idu. Zaista je neophodno voditi konzistentnu politiku i da politika nije čist verbalizam. To je verbalizam ako ispod toga ne postoji jedna razrađena sistematska, diplomatska i državna svakodnevna aktivnost. Gospodine Jovanoviću, da pređemo sad na severniji deo Srbije. Novi statut Vojvodine, iako još nije ni stupio na snagu, već izaziva međusobno suprotne reakcije vladajućih stranaka i opozicije. Dok vlast tvrdi da je predlog statuta u skladu sa srpskim ustavom, opozicija ga naziva separatističkim. Da li statut pokrajini Vojvodini daje elemente državnosti? Šta vi mislite? Vidite, prvo što se tiče države, ona zaista mora da se uozbilji i da profunkcioniše u svim svojim segmentima, kao što od neke sam pomenuo. Znači, država da bi bila poštovana mora imati snažnu vojsku, snažnu policiju, snažnu profesionalno obučenu diplomaciju, mora imati snažnu ekonomiju.
Pogotovo ovo poslednje, ekonomija je bila veoma slaba tačka, ona je danas još slabija i meni je žao kad čujem da se sve u Srbiji pravda samo sa dve činjenice. Znate, u Srbiji se pravda sa posljedicama Miloševićevog režima i pogrešne politike, pravda se sa posljedicama diktature i tako dalje, i na taj način se olakšava pozicija oni koji danas odgovaraju za stanje u državi. Pa Milošević je otišao pre 10 godina, treba da se vidi imali u ovom stanju u Srbiji nekog, da kažemo, izvornog doprinosa sadašnje vlasti, vlasti od 2000. godine ili nema. Dakle, i drugo je pravdanje ekonomskom krizom. Nije u Srbiji ekonomija u tako teškom stanju, nije u Srbiji zaduženost od juče 32 ili 33 milijarde dolara, nije u Srbiji nezaposlenost od 25% od kako je pre par meseci počela svjetska kriza. Dakle, sve su to stvari koje je donela takozvana tranzicija koja traje od 2000. godine, to su donele te takozvane restrukturiranje, pa prilagođavanje, pa reforme u ekonomiji, reforme u vojsci, reforme u policiji, reforme koje su pokriće za slabljenje državnih funkcija. Dakle, država mora da učvrsti svoje funkcije da bi bila uvažavana kao ravnopravni partner i Evropske unije, i Amerike, i Rusije na kraju, i svih drugih. Što se tiče statuta Vojvodine, on je u početku predstavljen kao tako dokumenat koji je savršen, znate, koji nema nikakvih manjkavosti i tako dalje. I tako je to išlo dok Srpska pravoslavna crkva nije rekla čekajte, ovde ima stvari koje nisu na mestu, ovde ima elemenata koji mirišu na podržavljenje jednog dela pokrajine. Činjenica je ovo, jednim statutom koji ima odredbe koje su prerogative države, drugo imaju tu odredaba koje smanjuju ili slabe veze Vojvodine kao pokrajine i Srbije kao države. Tu se sada pominje da je Vojvodina deo sistema evropskih regija i deo Srbije. Pa nisu to dve isto ravnopravne komponente. Neka Vojvodina ide i u regionalnu saradnju po Evropi, neka ide u saradnju sa Aradom ili ne znam kojim pokrajinama i Mađarske, Rumunije i Austrije i Nemačke i tako dalje, ali da li je to potrebno uzdizati na nivou Ustava u ovakvoj političkoj situaciji kad jedan separatizam nismo još završili, odnosno praktično nas ugrožava da se stavljaju polazišta za drugi separatizam. Dakle, tu ima začetaka podržavljenja jednog dela Srbije. I tu se radi o taktici korak po korak da se dođe do tačke bez povratka. To the point of no return. I onda kad se sve to završi, tu smo gde smo, sada je gotovo. Mislim da se radi o neprincipijelnim političkim nagodbama političara iz Vojvodine i političara u Beogradu. Takve političke nagodbe koje su dosta odomaćene u Srbiji, nagodbe na račun državnih interesa, moraju se ukloniti, moraju otići iz političkog života Srbije. Da, to je otprilike meni vlast, a vama država. Gospodine Jovanoviću, 23. marta se navršava 10 godina od početka agresije NATO-a na Srbiju i Beogradski forum, čiji ste vi predsjednik, organizuje dvodnevnu konferenciju povodom te tragične godišnjice pod nazivom Da se nikad ne zaboravi. Da li možete prvo da nam kažete šta je Beogradski forum i gde će konferencija da se održi? Beogradski forum za svet ravnopravnih je nevladino, nestranačko, a sasvim nezavisno udruženje građana, prevashodno intelektualaca Srbije, delom iz Crne Gore i Republike Srpske, a imamo članova i srpskog rasejanja, uključujući i sa severnoameričkog kontinenta